Eketî Niştimanî Kurdistan parteka serekiye di gorapana siyasî da li Başûrê Kurdistanê xwedana hêz û pêgehe li ser astê Kurdistanê û Rojhilatê Navarast. Ev roja şehîdên Eketî Niştimanî hate saxvekirin û berpirsê malbandî digel sedan kadirên li Duhokê di heweka xwîn bexşînê da bejdar bûn û wek rêzgirtin bi wefadariya şehîdên giyanê xwe kiriye qurbanî ji bo parastina axa vî welatê. Yeketî Niştimanî Kurdistan wekû rojek jî giring li mêjûyê xebatê gelekan mêjû xebat werxwedanê Yeketî Niştimanî Kurdistan ki emro diyarî kirawe wekû rojê şehîdan diyare bo em babeteş em wekû malbandî çar û hemû hevalan û kadir û pêşmerge û em devere hatûn bo ew emro bitwanîn xizmetek pêşkêş bikin xizmetek bo çi wekû pêşmerge kateke pêwîstî be xwên divê çi wekû xelkî em devere bitwanî xizmetek pêşkêşîn ew roj biryarman da ke xwên bibexşîn و زیاتر لە چەندین سەدان هەواڵ هاتوون ئەمڕۆ بۆ خوێن بەخشین بتوانین لەم ڕۆژە خزمەتێک بە خەڵکی کوردستان بگەین بە هێزی پێشمەگە بە ئەو خەڵکێک کە پێویستی بە خوێن هەبێ. Cilaya xwe kadirên eketî û piledarên serbaziyên bejdar di vê hewêda dibêjin çi bihêtekirin hem ber wefadariya wan kesan yên bûyne şehîd pêxemet parastina vî welatî her kême û daxwaz dikin ev roja bibîte destpêkek bû ekreziya navmala Kurdî û taybet Eketî Niştimanî Kurdistan. ما اون که امریکا اف مناسبت ببیت پالدر که به بو رخصتان مالیا کردی بو خصنا و کارا همین را بود از گایت یت کردستان الپارلمان و حکومت و سرکاتی هرمی و که بشین آشتوایی که درست کن گلی کرد به امید نبیتن در فتکا زیرین دست ما نچیتن دست گلی کرد نچیتن. هیوید کم افروجا بتا روجا رخصتنا مالا ایکاتیه و رخصتنا همی احزاب و رئیس ایکاتیه شهیدن ایکاتیه بیتا گرتن و همی شهیدا دست باشید همیات کینو بو هیویدان همی تاریکار بن بو رخصتنا مالا کردی و همی. ما رو بریار من دایا لجمال بندی دهوک بین رکانا و خوان ببخشین لپینای شهید کارمان چون که شهید کارمان سربرزیان کردین و اما هر اون دش ما پی اکره بردوام بین لەسەر ڕێبازەکەیان و تاکو دواتنۆکی خوێن کۆڵ نەدەین و ڕێبازەکەیان بەرنەدەین و Eketî Niştimanî Kurdistan di mêjûya xebata xuragiriyê da pêxemet parastina axa Kurdistanê dijî dijmina û sitemkaran bi hezaran egîd û mêrxas kirîna qurbanî û şehîd bûyne û ew serweriya ev rû li Kurdistanê li say xebat û xuragiriya